ni ule president alikuwa anapana cotisation kusudi basura baishi pale. Uyu ni umuyobozi w'umujyi wa Goma, Katembo Ndariye Julien, umuyobozi w'umujyi wa Goma, aho yasubizaga abaturage bari bateraniye i Goma. By'umwihariko yasubizaga umuturage witwa Butondo Nzangi ku kibazo yabajije kuzatambutse kuri televiziyo Basoro kigaragaza uko M23 ihagaze. Yavuze ko umuterankunga ukomeye M23 yari ifite ubwo yari risabyinyo ari Kisekedi Chilombo. Nimuze duhagarare turebe byinshi bikubiye mu masezerano y'ibanga yabayeho hagati ya Kisekedi ndetse na M23 mwibanga rikomeye mbere uko ajya ku butegetsi. Byaje guhinduka ibindi tubona kuri uyu munsi tugezeho wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 10/2026, aho bigaragara ko bizongeye gukomera muri Side Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Ibintu ntabwo bizoroshye, imirwano ndetse n'imyiteguro yayo irarimbanyije. Ubundi ni igiki M23 yavuganye na Kisekedi? Ese byagenze gute? Ndatangira nshingiye ku zatangajwe n'umuyobozi w'umutwe M23, aho bibukije Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kisekedi Chilombo amasezerano bagiranye mu ibanga muri 2022, aho leta yagombaga kububakira ingabo zabo bakamufasha mu matora yarateganyijwe muri 2023. Ni amasezerano intumwa za Perezida ya Kongo zakoranye n'abahagarariye umutwe M23, ahavamo imyanzuro itandukanye igaragaza ubufasha leta yagombaga guha abarwanyi nabo bakayifasha kugera ku mutekano muri Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko byagaragajwe n'umuvugizi wa M23 Major Wiringoma, harimo kwakira abarwanyi bose b'uyu mutwe, gushyira mu nkambi ya gisirikare ya Mbanza Ngungu abarwanyi bose b'uyu mutwe. Kuva mu Gushyingo muri 2021 abarwanyi M23 bagombaga kwinjizwa bahawe amapeti ari hejuru yayo bari bafite mbere yuko batangira kugarura ituze. Ku rundi ruhande rwa politike, abanyapolitike ba M23 bagombaga kugira uruhare mwishyirwa mu bikorwa ry'icyerekezo cy'umukuru w'igihugu mu kuzamura imyumvire y'abaturage kugira ngo abashe gutsinda amatora ku nshuro ya kabiri. Leta yagombaga gushyiraho urwego rushinzwe ubwiyunge no gufasha impunzi gutaha. Umuvugizi w'umutwe M23 Major Wiringoma icyo gihe yavugaga ko babazwa kuba barumvikanye na leta ariko bagahitamo inzira y'intambara. Icyo gihe bivugaga ari Majoro, kuri ubu ni Lieutenant Colonel. Yagize ati igitangaje nuko nyuma yo kumvikana kuri iyo myanzuro umusanzu wa M23 urumvikana, ariko twatunguwe no kubona leta idufata nk'umutwe w'iterabwoba kandi hitamo inzira y'imirwano. Ese umutwe w'iterabwoba ugira umutima wo gusangira ibitekerezo byo gukorana na guverinoma muri ubu buryo? Yakomeje avuga ko bandikiye Perezida Kisekedi na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu icyo gihe ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 2021 basaba gutanga ibikoresho n'ubushobozi kugira ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa, ariko ntibigeze basubizwa. Icyo gihe Wiringoma yagaragaje impungenge z'ibikorwa by'iterabwoba n'ihohoterwa mu bice bimwe na bimwe nko mu mujyi wa Goma, Kiwanja, Rucuru, Bunagana, bikomwa bigakorwa ahanini n'imitwe yitwaje intwaro ya gisirikare irimo FDLR, APCRS, Nyatura ndetse bagiye bakora ubwicanyi bukomeye. Ubundi wakibaza uti aya masezerano byari bihagaze gute? Byagenze gute? Ni igiki cyagombaga gukorwa? Ese buri ruhande rwasabwaga iki? Nkuko ro bigaragara kandi bivugwa, Kisekedi ntabwo yagiranye amasezerano n'umutwe M23 mbere yuko agera ku butegetsi muri 2019. Mu by'ukuri byari ibiganiro by'ibanga byabaye mu ntango za 2021 nyuma yo kugera ku butegetsi. Intumwa za Kisekedi zagiranye ibiganiro n'ize M23. Amasezerano y'ingenzi uyu mutwe ushingiraho yiswe amasezerano yo ku itariki ya 23 Werurwe 2009, bikaba rero yarashyizweho umukono na guverinoma ya Kongo n'umutwe wa CNDP wari waje kuba waba M23 gushyira intwaro hasi. Abarwanyi CNDP bagombaga gushyira intwaro hasi bakinjizwa mu gisirikare, bamwe mu barwanyi bagombaga kwinjizwa mu ngabo za leta, ndetse CNDP igahinduka ishyaka rya politike. M23 ivuga ko intambara nshya yatangiye kubera ko guverinoma ya Kongo
yananiwe gushyira mu bikorwa ayo masezerano yo muri 2009 ndetse no kutubahiriza amasezerano na Nairobi yo muri 2013. Mu biganiro by'ibanga byagiye biba rero kuri ubu byagiye bigaragara ko bitegeze bibasha kugera ku musaruro ufatika ndetse ibiri gutuma urugamba rukomeye rukomeza kugenda ruba. Kuri ubu abari ku mirongo y'imbere y'urugamba baratubwira ko ibintu birakomeye. Reka twumve ko informa tubwira ndetse duishusho yiri kugenda biba. Akiri ku ruhande n'ubundi na Max ajya atandukanye ibintu ari hatari. Yego. Nakubwira ko n'ubundi bamwe mu bakomeje kugenda bumva imirwano iri kubera hakurya, abashaka kuvuga ngo FM ashobora kuba yaragezeyo koko. Hakurya uvuga ni Safari? Ni nyine kuri kote y'igihugu cy'u Burundi. Yego. Bari kuvuga ko bashobora kuba barashiteyo bitewe n'uburyo bamaze iminsi bagaba ibitero bituruka nyine mu gihugu cy'u Burundi bagana nyine muri ibi bice n'ubundi byegereye imipaka ya leta ya Congo. Yego. Ibi byose biri kuba n'ubundi imirwano irimbanije mu bice bigiye bitandukanye. Ni ibihe bice watubwira biri kuberamo imirwano? Nakubwira nk'ibice bya Mwenga ariko maginga ya harimo centers bivuga ko mpamvu yadufata ariko kuba ntari nahashika ngo ndebe ko situation imeze ntago nahita ndesiza kuko n'ubundi uyu munsi ufite gahunda yo kugerayo kubera imirwano ubundi yaraye ihafakiranishije ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Yego. Nakubwira n'ubundi ko n'ubundi muri Katwari yapfize n'ubundi mirwano yabaye abenshi bari bazi yuko muri biriya bice n'ubundi bya hafi na Baraka ari muri 23 yari ariko haza kuvumburwa ko ari aba FDN ndetse n'abo Wazalendo n'aba-FARDC bakomeje kugenda bishyura nabo ku rwego rwo hejuru, bikaba byakuriye imirwano ikomeye cyane. Benshi bari bazi ko bamwe yaratuye nyine muri ibi bice. Yego. Ibi ngibi bikaba byagaragaye ko ari intege nkeya ko mpamvu yaba igiye kurwana noneho ku rwego rwo hejuru bitewe n'uko haba habonetse icyuho gikomeye ndetse kinakomeye cyane. Navuga ko niba batangiye kwisubiranamo bitari buze koroha gukomeza kwavansa mu rugamba. Yego. Mbona none rero hano hafi n'umunsi n'umujyi icyo nakubwira cyo naho haraye humvikana urusaku rw'amasasu ariko uwuhe mujyi? Bivugwa ko byari hafi n'ubundi n'iyi hoteli ya Karisimbi. Iherereye mu uwuhe mujyi? N'ubundi ni hafi no mu mujyi wa Uvira. Yego. Bivugwa ko n'ubundi bari abakomando baba FDNB bari baje kureba buryo ki baca mu cyuho cy'uko n'ubundi kubera gutatanya umusada ari mu basirikare baba 23 bugarijwe cyane n'ibitero by'abasirikare benshi kandi bafite imbaraga ndetse n'ubwenge bukomeye cyane mu mirwanire. Bari bazi ko n'ubundi umujyi usizemo b'abapolisi baca urwaho nyine kugira ngo baze barebe buryo ki hari icyo bakora, ariko birangira naho habaye imirwano ikomeye cyane muri ibi bice. Yego. Bigaragaza ko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda binagwa za Kigongo naho hajeyo ibitero maginga ya ngandi wadesiza ese Kigongo iracyakotorwa n'amabakwiyaratu kuko uburyo ibitero biri kuva muri Tanganyika abigana za Kigongo bishobora gutuma ushaka gutekereza ukavuga uti ese mwuka byaramwe Kigongo byaba 23. Urumva nyine ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva muri iki gitondo ntabwo wadesiza uko byifashe, ahubwo nkaba nanjye ndi gushaka buryo ki nasimbuka nkagenda njya ku materi yose tukareba uko byifashe, kuko maginga ya nakubwiye ko ari mwoto urusasu rwaraye ruvuze ubuhuha, maginga y'urusasu racyavuze ubuhuha.
abaturage bafite ubwoba, urabona ko bisa nkaho byahindutse ndetse ibintu byabaye biri ku rwego rwo hejuru. abaturage bari kuva mu zabo bahunga cyangwa bagumye aho bari basanzwe? Mu gace ka Mwenga benshi bamaze iminsi bakomeje guhunga, nakubwira yuko n'ubundi noneho hano muri teritwari ya Fizi n'ubundi hafi na za Baraka bakomeje kugenda bahunga. Nakubwira yuko ahantu bita za Butezi na Gandu hakomeje kugenda humvikana imyitozo ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, wumva ko n'ubundi basa nkaho ni mu bice n'ubundi bya Mwenga bikomeje kuba ibindi bindi. Mu gihe kandi bivugwa ko ahangaha za Walungu M23 bashaka kwihakura ku rwego rwo hejuru. Sinzi impamvu uko bimeze, kuko aka gace ka Walungu navuga ko kari hafi neza n'umujyi wa Ntuza wa Bukavu. Yego, kuba hazi rero urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane kiri guteza akaturuvaye ku rwego rwo hejuru. Ikindi urumva ko n'ubundi inyuma y'aho bimitse visi guverineri wo bita Gadi Muteza w'umunyamurenge, ibi byateje akaturuvaye gakomeye maginga ya baba barakumva ko bamwimitse ku nyuma y'umunsi w'ejo nibwo yatangiye imirimo ye. Abanyamurenge rero bari kwishima rwati ubwo bimutse umuturage wacu, umuntu twabanye ya hafi, uko byagenda kose hari ikintu ari bukore mu bice bitandukanye. Akaba yaratangiye imirimo ye hano i Bukavu n'ubundi nk'uko ariho hari ibiro bya guverineri na visi guverineri. Ibi rero bikaba bituma habaho ikintu gikomeye cyane ndetse kiri guteza urujijo ku batari bakeya, ku buryo usanga benshi bari kuvuga ngo birashoboka ko ariyo mpamvu ubona bashyize imbaraga mu bice bikomeye cyane hano mu Minembwe. ubona ko intambara ishobora noneho kuva muri ibi bice bya Minembwe hatagize igikorwa, noneho izarenga intambara zose zigeze zaba muri ibi bice. Ikindi nakubwira ni imirwano ikomeye iri kubera mu ishyamba rya Kibira mu Burundi. Yego Safari, ndikubwira ati mu ishyamba rya Kibira riherereye mu Burundi. Cyo na wenda kuba dukurikira twebwe tuba tubyumvira ku ruhande rwa Kongo, ariko dushobora no kuba dukurikira bashobora kutwandikira bakavuga ko urusaku rutumva, kugira ngo nibuza twe dukuraho n'urujijo baba bavuga ngo biba bivugwa si byo ibiki. Akenshi na kenshi biba bibaho, ariko uburyo umuntu akoresha imbaraga zo kuzenguruka umwanya igihe umuntu akoresha gikomeye cyane kugira ngo anekinge show y'ibintu ari gukora, ndetse n'ibiri kugenda bibatuna ace urujijo ku bantu bagiye batandukanye. Nakubwira yuko amakuru nge nakiriye uko abenshi batajya kwikaza ko Kibira n'ubundi hari imirwano ikomeye kuko hari amaze iminsi harimo aba FPR bafatanya n'aba FDLC. urumva ko n'ubundi bashaka kuba bakomeza kugenda abamugabanya umutekano, kuko kuva hano Kibira n'ubundi ugera Kamanyora ni iminota mike cyane. umuntu waba uri mu Kibira turafata Kamanyora byakoroha, ndetse akoresheje na za mbuga birasa mu birometero birebire. Safari, ariko wongerejwe ntabwo tukumva neza. Ndi kukubwira urabona kuva hano mu Kibira. Yego, byakoroha cyane guhungabanya umutekano, haba hano Kamanyora hafashwe, ndetse no mu biro bikuru by'umujyi n'ubundi wa Kivu za Bukavu. Mfite ya mbunda ndende ishobora gukora, washobora kurasa muri uno mujyi. kandi umujyi wa Bukavu navuga yuko ari munini cyane kandi umeze neza ku rwego rwo hejuru, urimo ibikorwa remezo bigaragara ko hano. Safari, ntabwo tukumva neza. Muri hangano wasanga ari ikibazo cya network zibari nyama ku masaha yako ko hanabyutse n'ikirere kitari cyiza. Yego,
ariko nari ndimo mvuga ni hano Kibira yego byaza kugorana hakomeje gukomeza kumvikanamo ino mirwano. ibyo byo mu Kibira bwana Safari byatangiye ryari? Ino mirwano n'ubundi nyuma y'uko n'ubundi habereye imirwano ikomeye ariko ku rwego rwo hejuru, hagapamo abaturage, hagapamo abasirikare benshi ku buryo imodoka zatunze. Ino mirwano yongeye kubura n'ubundi mu masaha y'ejo, ku munsi w'ejo nyine mu masaha y'ikigoroba nibwo yatangiye kubura, ndetse biza gukomera mu masaha y'ijoro. Ibi rero abenshi bakomeje kugenda bavuga ko M23 yaba yaragezemo ikajya guhondagura abasirikare bamaze iminsi bari mu myitozo ikomeye. Ni urujijo ku bantu, ntabwo twari twatohoza neza kugira ngo tumenye situwasiyo ese M23 yarageze hano mu gihugu. Hari benshi bakomeje kugenda bavuga ati M23 ishobora kuba n'ubundi yarageze bitewe n'uburyo aba FDL ndetse n'aba FDL bakomeje gushotora M23 ku rwego rwo hejuru, aho navuga ko bahana imbibi n'ubundi muri ibi bice. Nakubwira yuko ataraha gusa n'ubundi kuri ino mipaka ya za Gatumba ndetse na za Kavimvira bigaragara ko bakomeje kugenda bagaragaza gushotorana ku rwego rwo hejuru, nk'uko yarakomeza kugenda yiyama ingabo z'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Burundi ngo mureke tubane mu mahoro, ikintu cy'imipaka gifungurwe mu mahoro katabayeho intambara. Ni mu gihe kandi byose biri kuba, Neva we yavuze ko atazigera afungura umupaka kereka ngo ategereje ko imipaka izafungurwa ku ruhande rwa leta ya Kongo, aho yatangaje ko imipaka ngo izafungurwa rimwe n'imipaka ihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Sinzi impamvu yavuze ayo magambo, ariko ugenekereje cyangwa ugashyira mu nyurabwenge usanga ko wenda kuba yaravuze ibyo ari uko wenda hari iyo kiba agitegura ndetse agishaka kubanza gukemura kugira ngo n'ubundi ikibazo azagikemurire. Ibi rero bikaba bigaragaza ko izi ntambara zikomeje kugenda zituruka muri ibi bice zisatira aho n'ubundi M23 ikontorora. Gishobora kuba impamvu ikomeye cyane y'uko M23 ishobora no gusimbukira muri ibi bice bya Kibira, ariko ntabwo ntamekinga kuba ngo ndembeneje, ariko tuzatohoza nk'abantu bitewe hagize icyo tuvumbura kuri iyi mirwano ikomeye yarafite. Safari rongerejwe hagize icyo menya kigendanye n'uko bavuga ko abasirikare b'amaguru baba bararungitswe muri ibi bice. yego nahita mumenyesha bidatinze ku rwego rwo hejuru, kuko n'ubundi nicyo kituraje ishinga kugira ngo tumenye aho situwasiyo ni ibiki biri kuba bitewe n'imirwano ikomeje kugenda hato na hato. Nakubwiye ko za Gatumba naho mu misozi yaho hejuru naho habereye imirwano karundura ikomeye. Abenshi bakomeje kugenda bavuga ngo birashoboka ko M23 yaragezeyo, ariko kwa ko nta makuru ahagije ngira nabona. Nicyo nakubwira nuko hari icyo ngiye gukora kugira ngo menye amakuru yimbitse, hagize icyo menya nahita nkutangariza bigatinze. ku bijyanye na deployment ho bihagaze gute kugeza ubu? Nyuma rero n'ubundi bakoze deployment ku ba FDL, urabona ko n'ubundi nta deployment ari, kuko n'ubundi deployment ikorwa mu masaha y'ijoro. Nijoro nibwo ku munsi w'ejo nibwo yakozwe mu masaha yo mu masaa 3 n'igice saa 4, aho n'ubundi bagiye bongera imbaraga mu atandukanye. Ubona ko bisa nkaho bifite imbaraga kugeza ko Safari rongerejwe ntabwo tukumva neza. Ndumva bikomeje kugorana, ariko icyo nshaka kukubwira yego ndakubwira yuko n'ubundi ku matsi agiye atandukanye bagiye bahongera abasirikare ntabwo muri ino teritwari ya Warungu. Nakubwira yuko n'ubundi habaye teritwari ya Nuza naho mu bice bigiye bitandukanye. Nakubwira ko bamwe babashyize za Bibogobogo bakomeze kugenda barunda abasirikare benshi, kuko
bafite gahunda yo kugira ngo buryo ki bazagenda bamvasa bamwe bagaturuka epfo abandi bagaturuka ruguru kugira ngo bongere bakure muri teritwari n'ubundi niba ari mu mugambi wo kongera. Safari ntabwo tukumva neza, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire, ni ikibazo cy'ibuzanzira, ubwo nanjye ndi kugenda mu misozi, muratwihanganira, niriza gukunda turasubira. Nta kibazo, namwe banywanyi mudateba kubana natwe, reka tubashimire cyane ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye y'abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.